Nanarusing, tulungan ka na mangawit ka na ita pinalingkin. Ay na, agyaman Alan Barok. Nala, igyon ti daduma. Oh. Wow! Nagbanglo kayo, nana. Si kamot Alan, tilay bagbagamot. Anya na banglo kano aga lingutak. Ay, basta nabanglo kayo para kanya. Malang, mapantaki din Barok. Ay napakitulod na nga rudin di paradaan tatangdanan ka. Ay, saan nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdan. Insan Alan! Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgap ko. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko kit. Adda pa naggusto na kin ka. Saan ba? Adala na pan ko ginatang di ta tersena. Kaya may sa Jack Cursonada tay balasang ni Nana Rosie. Mabaakan ka na. Di ka agpili-pili iti babae. Ken may sa, nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Chema. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kun ti mangarim ken ko na. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala na nakaw. Sika man ti mangi pastor ginwangin to malmalam ta madi ti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram iton malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Camok kat allergic kay ti balasang. No kaano makay kan sa kalaagaran. Ni tatang mat. Suportaran da kanilatan. Kan may sa. Jaka mo no kursonada nakmatay kayat kong arman. No kasta nga raon. Sika ti makamaw. Total lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay-nay itibiyag. Nangruna kenay lakayak maten nga amam. O sige tatang. Sa paglatan nga pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mat nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado raw mapasungbat mo. Mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, oo, tatangon. Hindi kayo mananagan. Lalaingag to ti agaram. Hindi, Jema anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita anin ano asino da ita. Amangan mat numaysa ka na iti agar aram ken ka. Ala ingka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturug akon. Uwan na lang. Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamot gayam data manong Alan. Ay na, umunag ka Jak naman nga umay ka pumasyar ito balay Wala ding. Adda ka din ni nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ay silid na. Makaturturog ka nung aminan. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalaan napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading agpatuloy akon. Nikat ag merienda ka pa'y ama nung. Sana natin, nabsuga kong. Kunak noon nakariing pa ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya mo. Gemma, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimi di rabi Apagbiit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanamot nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya? Iti anya aga po nga pa kumusta anak ni tatang na. Wano? Da kayo kit diti gagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang na nga mang pakpakumusta kanyayo. Anya? Imposible matanga da kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. Anya ka dyan ka mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita.
Idi lang nagrana kami ije palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkay. Awan sa balin nga imbaga na kanya yo. Awan met, anak ko. Ni, insanalan. At takamot kayam dito itersena. Ti amo ni tatang mo kat napan ka manan nagaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti maswerte abalasang. Itagay mo ka din, san. Agsat ka. Sanak nga umin-inom iti arak insan. Ang ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot, tinsan. Tsak to pa'y nagdatdaton. Ano yan, busted ba't nga bagbagam? Insan, ni ka di Gemma? Saan, insan? Saan atay anak? Ha? Sino nga ro? Alangan mo't atay ina? Awan ba't siguro dakas na no tay ina ti armag, insan? Una yan, insan. Kat no nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina, ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno, nakainom kan sa mo nga mina, hindi napan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo, dagiti agina. Saan, insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonanak. Tarusing kun kunamutlatan kan ni Nana Roseng? Iso nga men, tinakariknak iti ayat. Gapoy tinaydumduma apayud na. Anya nga ya, payod, insan. Jak man mo, manipod din na sayop ko. Jak mo tan may kaditi panunot ko. Ure ibagbagada nga agat dagan ni Roseng. Nabanglulat ta para kanyak. Ay, na insan. Tal na ka man. Amangan mo't no, ada diferensya ta agong mon, insan. Kuira ang awinsan. Itong madamdama. Mapan kun to sarungkaran ni Jibalay na. Jak namin naranaan ni dinaminsan ka. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uwede san. Kayat ko nga ipalapal ti ayat ko kan ni Roseng. Ni, ay na. Urayak la sunggar iti day tangay bagbaga, minsan. Nay, si kamot gayang barok. Dumanon ka Awan ni Gemma. Tay na yabantay kasinsin na yung kabangibang nga ilay. Ay, mayat nga rin kasta na Roseng. Ay, masayop ko man ang tayo na idumduma apayod na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si Roseng. Anya ti bagbagang barok. Kunak, anyat kaya mo ga inumam, taiyalaang kaya kusina. Saanan, Roseng? Itaak lang na adan iti gundaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuban ariknak. Anya? Sikat kayat kong arman. Saan ani Gemma? Na, anya dagitan ni bagbagang barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Na, inigama mo ti imak sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatan ka, Roseng. Dahiti payod mo ti mang paturog kanyak. Tay sulat tanti pampanunutag. Ay, barok. Amok, makmakla at kalaan. Kaya naman manuak lang nga agdigaws. Tanalami istipanawan. Nang runa kat bakit akaon. Iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sapay ko matadamat pag-aasakin ka. Ni Gemma, Alan. Kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di nakadikayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Roseng. Ay, ijak ambaw ti sumbat ko iti day taalan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan? Kahit sapay ko ma, di naktupayan. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kanon ni Gemma di tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Gemma tatang, ni Roseng.
Aniya, tay inana. Uwan tatang. Ay saos. Daytay kumamad ubingan at ipinilim anak kao. Kasano kayo pa yung maadaan iti anak no ni Rosing ti Armam? Kat no inauna pa yung gamsak sa manang kunak kuma. Tatang, iso ngamin tinakarik na kiti nagpaidu mga ayat. Andat nakita mayakan ni manang Rosing anak kao. Ay, kwa, naidumduma ngamin ti paiod na. Kasla maawis launa tiriknak kan kwa na. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti ang gusto ken ka? Di mo pinatulan ida sa eta? Agtin nagkalagayam iti kasken ni manang Roseng. Kat, kanya nga ron. Awan mabalin tatang. No iso ti gasat ko. Anya matdatan nanang. Hampay lang nga nagdatdaton na alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema, anak kao. Saan kumamot akastaa? Aklunag. Ada nalimod apa naggustukken ko na. Ang jakbet impagarop. Asyak gayam ti kayat na. Ti amukot sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yu lang ti kayat na. Kasano no je pensyon yu lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udinan no makabirok iti ububing. panagkunakot seryoso mo't ni Alan kanyak. Angam no dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito desisyon ka. Kat para makitaan nanang. Pasensya ka, nanak ka. Saan ko matanam namaan akas daw, ti mapasamak. Awan tinas kan nga kidawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Amok nga mailiw-liwag kung tumatlang datoy. Roseng, hanay. Nakaragrag sakak. Tay manugot ka rumwarta ita. Kaya't ka nga ipasar tapno makaliwaksay kamit sa paminsan. Ay na, nakababain namin Alan. Ang mga nanya ti bagat ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat ita tao, Roseng. Nagayatan tamay. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jema ngay. Maklon ng tumatlaan ti sitwasyon ta. Awan ba't amo ka nagmasulakin ko na. Ta umunay ti amin. Jak pulos nagdatdaton ken ko na. Wen, puno napintas kan ubing. Saan nga isuti kayat ko? Alan, Di mo unay pang panunutan ni Gemma, honey. Dahito'y agdama ti panunutan ta. kasladyak ngamin patyen. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken umbing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apayod mo, honey. Jak masayop na iti sabali a babae. Manday ta ka manin Alan. Anyaya payod mo ti bagbagam. Gapo ka dita bumakita ka. Saan mo panunutan na ita? Ti importante ay ayatin ta titungkang maysa. Kasta akmetken ka Alan. Sapay ko mga ruda. Tasaan ngagbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Ure na gano ti agpipila a babae iti isang wanak. Si kantulat tati sa pulag. Kat agyamanak ta sa anak a pinaay. Jema, mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka no napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibigayan may. Kat umian kayo ijay nanang. Kawanan ta iliwag pa idamat. Bigat tong nagawidak. Sige nga rod nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan, sa anak nga agawad. Tamangan no umay dito'y balay dayjay. Uwan nanang. Ni, anda agtok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alandatan. Ay, nasaya at maiwayat konti planok no kaskas ano.
Mabit lang, umayan. Ay, Gemma. Adda ka din ni nanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarungkar. Urayam ka, no? Sige ano, isuti ko na. Uray klatan. Umunod ka pa nga ron. Agmerinda ka pa lang. Pangururayam ka ni nanang ko. Agyaman ak, Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo, no? Anya nga oras sa sumangpag? Saan mat ngam ko na lang nga pagbiit lang iso nga urayam mo na. Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, urayik nga ron din. Rabiin. Nga awan mo't langan ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni Ije dalanday jay. Narabian lang siguro. Ay, isa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pala ang Ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid idda Ijay. Ipagpabalay mo na hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Idak biit, Gemma. Nagsipngat Alan, Roseng, si kakaninay ta. Simbangput kakanin hanay. siyak datoy Alan ni Jim. Anya? Ay, mabiit lang ha. Lokatakti silaw tapno makita na. Gemma? Bado ni Roseng na ito suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatam. Saanan nga ni nanang tabakatan. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo mapasamak. Di kanto agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Jakto pulos guliban. Ay, nga ta. Ay, mabiit lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusan ti bagim. Oh, at ti ulis. Akwam ta bagim. Ditakan. Ay, Alan! Dinaktali ko! Ay, mabiit lang! Ay, naglukon. Rinwaran. Itaman pa ya sikatin nang awis kanya karumwartaro sa ingari. Sigut ka agparigatak pa ya mangawis kan ka. Alan, Ano ay, inarakot na kumutang kat adata dito'y parke. Saan ka kanina mabain nga da makakita ka na ta? ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hanay. Ada impudno ni Gemma kanyak. Anya timbaga na? Ay, no anyaman tinaramid na. Di ka madanagan. Ta saan ang nagbaligi iti daka sa plano na hanay. Alan, insagana kung ti bagek. No bilang tamay baw ing ti imatang mo iti sa balay. Aklunag Maawatak tabakita kon. Di kan may paayan iti anak. Hani, saan ko maaday ta ti panunutem? Saan lang mo't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sika kan siyak. Agbinadang ta iti rigat kan ginawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti na'y dumdum a panagayat. Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapayud mo ti may saan nakaawisakin ka, Roseng honey. I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, nanang. Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag daw iti pamakawan Gapu iti madi nga inaramit ko.
Ti planok nga panang dadal iti relasyon nyo. Nga masaan ka nagbaligi. Ala, lipatin yun dayta, anak. Mga barwanan tayon. Ay, agyaman ka. Kat sapay kumata. Di munto paldaangan ni nanang ko alan. Nang runak at umadayo akon. Saan to ang mapasamak dayta, Jema? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pangisarkan ti gayam ko kanyak ijay. Iso nga si kan ati makaamo kanina nang ko niya alan. Uwan, Jema. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay ang dinanang mo. Imadayo ak nga rod ka po itinakaro abain ko. Kat maragsakan tabayat ti panaglabas ti aldaw. No kasano ti kinalailo dananang kan alan ididamo dati nagdana. Kimmarkaro pa'y itan. Kat naragsak na latang agdandan na. Kat syakmat, adamot na nasawa, kat duwan dagiti anak mi, kat naragsak kami matan asa nga pamilya. Alakastan, tugayim mo, Jema. Alagagayan di naman tinagpatinggaan dayta kapadasan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Manang Biyanan! Naimbag nga agsapa aldaw ken rabi, iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani pagayam tayo nga inga, sana apud no anagan, tintay drama itangam sakbay na. Makablawa man pa ni Ray ang Kiano, dita Qatar, ni Crystal Joy Marba kani Mardom Dumanais. Kastoy man ti kunani pagayam inga. Dear Manang Biyanang, arapaap ko ti maadaan itilugan, kat isupayan ti jak pakaturturugan no daduma. Kat gapoy ti day tatarigagay ko inaramid ko ti amin akabalak, tapno mapatganday ta akayat ko. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Pedraw, lakay. Napintas da ito yung pagbalinan ta agarahean niya. Dito nga, isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyay ngay pangiparadaan, itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe, kaawa mo ilugam mau. Ay, kaadan to ah. May mayat no maaddaan tan iti garahe. Tapno sumaro no tilugan. Kita man ni tata rito, gimatang iti kalso. O, kabigatan na, nangabak itilugan. Nairanran na la siguro mo't Ay, basta aramid to agarahe da ito, ilakay. Ta sigurado, addan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamayak iti garahe. Kasano nga tati kalawa na. Ay, apoy, tayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamayak. Jak maplano ana imbag. Sapay jak man makaturugan. Unay mutin ay ti kasto. Ay. Oh. Uy, Pedro, agring ka man. Pedro! Agring ka man. Apay, ay, bakit? Agring ka? Nadakadwa ka sana makaturo. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amom amat maturog ti tao, ringin nak. Sao kamut asaaw? Sapay isabsabay mo, tagkuti-kuti. Ay, apo. Masurunak nga ro. Tanagi, mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak pa ila dito ya, sana nakaturaw. Kahit, basol ko nga raw, no di ka makaturaw. Apay nga minakastuya ya. Uray ano talaga ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka, ah? Apro sa man to'y ulo. Tapno makaturugak.
kantaan nakman lakay. Apay, ubing kaya? Butun urian mo, talaga saan ka makaturog. Nagkapi ka man siguro itay Kaun takapimot nga rutiagas, di ba banog? Isong lagayam Siyak tubay. Nagkapiyak iti malam. Kaya marigatan ako na maturog iti rabi. Bawasam ti pa nagkapkapain. Aho, patpat jumpit dayta. Naglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta, iswa di naklapdan nga agkape, Pedro, ay na. Nagimasayan ti agkape. Nagimas ti panagayos na iti karabukog ko. Ay, kapi ka manayin. Kakapkapim itay. Yung magkapkapi ka manayin. Ay, inoras sa mo. Ngagkapi ka. Ay na, bye-bye anak ka de. Taday to'y laang matilibangak. Ako nada. Aw, nalabas mo. Day ta pa nagkapay. Inoras ngagkapi ka, ha? Intong kwan, di ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't baka inaigan na iti dayta. May sa day ta rasawnin ka. Gusto mo ko mati mamidlo. Wano mamidlo pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inumat. Kape, wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba man? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkapi ak iti diretso, wano agbarte kaklangan. Sungbat! Awang kadagita. Tibi na, ada nila kay mo. Ay, awan Inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de. Kayat na nga ta akong trataan, jay ipaaramid ko agarahi, may. Kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun jar. Aramidan da ako sina tibus na. Malpas da siguro itang aldaw day jay. Kaya na nga ta, agaramid iti garahe. Ay, kakayat na Inga. Kano di na kayat ti mabakbakan ti day jay nga asawa. Ti kayat na ka diretso ti trabaho na. Tapno diretso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagam tuman nga rod kankwana niya. Tagpaaramid kami iti garahe. Adan sa kalugan nyo na, Inga. Ay, adan taw, Divina. Umadanin. Gumatangak taw. Lakay, kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayang agpaaramid ka iti garahay. Gawang mo ilugan mo nga garahay. Kat adan to, sumarunong to ti lugan. Pangalam ko mga iti gatang mau. Katanyat amom ngay, no adan to pangabakak. Ay na. Agtagtagainip kan sa inga. Kurang ngamin nakanayon ti turog mau. Iswakas ta ti bagbagam. Ay na, di mula mo alakay. Ang mga numakla at kantulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Kita man ni Tata Rito, gimatang iti kalso ti lugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanra nala siguro Ay, basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto iti lugan. Iso nga agparami da iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayaw na nakaw. Tatang, pina-extensyonan di manugang yaw. Ada mo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No kasta, garahe yaw dahi tao'y. Dak-amo ka ni Inga. Mabagbag titsan. Apay aya. Kasanungay may. Nagparamid iti garahay. Awam mo ilugan na. No gumatang tungay. Anya igatang na ngay. Uray bike la ko mga igarahay. Sana makagatang. Anya? Sa nagpaaramid iti garahay. Amo mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awam mo ilugan na. Masuro na. Nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaada yun iti tagtagainot na.
Angam siya. Diyak pa'y lang makaturog. Ay, po. Ang panunutod namin, noan niya ti pamayak ang maadaan itilugan. Nabayagan nga pa ako na ito. Nagpaaramid ak pa yun, iti garahe. Ang awan mo't sumangbay alukan. Apay ngay, ni tataritaw. Kalso ti muna nga inala na. Pagamuan ta, adamot lugan nan. Ayun siyak ngay nga ta. Nyakid. Pedro. Agreeing ka man. Pedro! Apa ya? Diyak makaturog ba kay? Alaunan iti parbangon ng diyak mo't lang makaturog ay. Apa nga ro taringon na ngay? Ay ka... agaramid kan tuman iti kalso tilugan. Anya? Ay unay ka matay? Ti talakal, kalso ti iririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agreeing inton bigat. Agaramid ka iti kalso. Anya? Wine. Maturog ta nga rutan. Disturbo kay ti pan naturoging ka. Ala. Pagka nakita dito'y asyat dito'y online. Apaw. Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Wine. Adro tinalalaka dito'y. Ala. Ay. Apay nga italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigat tangag. Ay, wan. Uray tayo nalakalaan. Basta makuna nga dalugan ka. Hello, sir. Hello? Ay, sir. Siyak tayo buyer tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day dyan, ma'am. Nalaka day dyan. Siyak lang tikas dyan, ti presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kung to kitaan man. Kaano, madam? Itan, sir. Wow. Nagpintas gaya ma talaga San laang na iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na naing bagday, ha? Oh, it is drive mo, Ay, kwa. Diyak pa'y amo ti agmaneho, sir. Ang agsursurak to. Ha? Kasaya? Kasano nga ro, damayawid mo nga itilugan, ma'am. Ay, mga yabak to iti driver, sir. Diyak pa'y mo't alain ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ay, kunak no alain nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilakok. Ang mga numagatang ti sa bali. Ay, isaan, sir? Di mo itid ay ti sa balay. Siyak ti manggatang. Di yung nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo. Ay, sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Hanggang nung maunaan kayo, pasensya. Di yung ibaybayag, ha? Nagkapuan, Pedro. Napang kuman impastor tayo nuang. Nangipastoram nga ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinuang. Anya mga gab asasawam may. Awam mo agtatakaw itinuang dito lugar tayo. No iti sa bali ang lugar ka, adaw. Ngam no dito lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga ang mga dumanundan dito lugar tayo. Amom laeng aya? Saan? Danag mo na ya. Sana basta makastrek dagita at tao dito lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadagito'y karne ngay laklako yung. Hadas okay kapag gatgatangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Amang ano kaya ti gumatang itinwang. Hay, ado pa itilakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapulak. Tapasik ti itarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray ilaklakak basay. Nalukmag na jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yo ayan. Ta inakitaan. Ay, kwa.
Saan kayo na nga may ijay lugar mi? Ta, mabandog kayo laeng. Syaklat tan ti mangyag ditoy. Angam, napartin uyag ko ditoy. Malama ka mo ka. Ay, iperkilo tanto nga rodan. Angam, adam mo yaw nga agparparti ditoy, tata. Ada, di ka na ka. Pumaparti na jay. Iba kayo man nga ron tatangdana. Ikuyog ko kumanga agawin. Ada pa'y may trabaho na. Malimtaw no madismiss iti trabaho na. Ay, kat urayo ko na tata. May mayat no rabi eh. Ay, ayos laang, uray marabyan kami ngagparte. Ay, naimbag ta sa lagtad ta. Tano saan? Oh, narigat nga partian no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taada to'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang ngarti agbarte. Tapno makabiyahe tamutla ita. So katam nga rodya akrodyok niya. Ay, oo na, di ka madanagan. Siyak, ti makaamo, ading ko. Nagagapong ngay. Apay nga ita ka lang sumangpay. Anya nga italaan. Nagiddaak di ta salas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. Iso jak nakikaiddakin ka. Anya? Sige. Tagdi ko sa kun. Ada pa panak. Ne, aldawan. Amangan numaladawa. Ay sus, imbag may kayo adagos, ma'am. At malala itila ko kalugan. Imbagak, ginatang yon. Ay na, imbagta di mo intod. Ay, sige. Itid konti bayad ko, sir. Sige, madam. Okay. Iyawid yung tilugan ita. Ay, kauna, ang urayak pa, itay kasinsin ko amang drive. Dinto mo amo nila kay ko tagmaniho. Sige nga rod, ma'am. Uray panawan kayo nga rod na niya. Kani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am? Nagabangakla dito eh. Ay, kasta aya. Sige nga raw. At tugawak ton di taong nagtikutse. Pangururayak kan ni insan ko. Aday ta. Naiparada ko dito'y garahe may to'y kinatang ko alugan. Nacho! Anya nga. Di ada mo lang nakaparada alugan dito'y. Inga ba? Ha? Papupuka mo tayo ma? Anya? Ay, sus! Nukunak dumot nga mintin ka. Asaan atila pangipaspasturam. Taadun ti agtatakaw ita. O anya ngay? Sigurado, tinakaw danday jay. Ay, inak i-report iti barangay. Tagpatulong nga agsapaw. Ay, nasaanan? Ano tinakaw daday jay? Sigurado a pinartidan. Tugot na aya, pati jay talina? Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsat. Madlaw anay gagara anay kat ti talina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya? Ay, kasano da ito yung ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga min dengdenggan. Ay, akin lugan ti nakaparada dito. Diyak pa'y napansinan. Nga po iti danag ka. Ay, logan taray talaka. Ay. Iso adi ka unay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang. Adamot sukat na lugan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wen, iso nga, agsuro kan ngagbaneho lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, awan na talaga ba kahit. Sinurosor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit din dayjay. So abay-bay amon. Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan tane. Jakmut ammo atulbukan. Mayat ka no ngamin no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaus usar. Malala. Alam nga rob ti suray. Madimag. Di maagantar. Oho?
Samot mo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nagpaliktad mo kasi. Saan? Jak amo ti kalikuto dita. Ning kaayaban din sa mau. Tayo sa timang paandar. Mabit laang nga rod. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan, lakay, kunaninsan ko. Adan sa kan problema. Kaipan nyo Nyam nga dahita. Di pa ilan naus-usan. Ning adapalyanan. Sumurot ka. Sana yung tadapapanak. Inak bumulod itinwang apagaradaw. Tanay, panagtatalon manay. Ay naku ko. Ay, Jack kumakayat tag sa ungam na saysaya at numamuam daytoy. Ha? Anya dahita di bina? Ay naku ko. Nakita mi kan nila kay ko tinarami di asawam. Jay ko na mamapukpukawan nongyo. Isuda tinang parte. Anya? At dakadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ije umamay. Kat nalabasan may day din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naadda ebidensya may. Iso ang naturudak ng agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Nga makita ti rupa da. Ang pangaasim di mo ibagbagakin ni bakit mo asyak tinakaamuam ko. Tiawanan ba'y na babae? Sige. Di ka madanagan, di bina. Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot yung umawawagain. Sinaw! Koko. Oh my God, dito yung ospital. Nadisgrasya kami. Nawa na ni Depreno tilugan ta. Anya! Ay na, naimbagta sa nagrabe, tinapagtang yung agkasinsain. Wala, tasan unay pasalog jay dalan. Kan indong parnada gustilugan iti pader. Ala, agawam tagpaimbag, tadabasol mo kanyag. Basol ko nga. Nangipanam iti karni nuang ta. Anya ka din dahi tangay pagbagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwam, ang nagtakaw itinuang. Lalakim ka day, Nanay saan? Wala mo dito. Kada video ang mga ipanagnay, kada kayo tinang takaw itinuang ta. Lalakim di kadwam. Ibagam tagpaisaw, nay. Ay, saan ko lalaki dahi jay? Tinangdanak lang nga nagparte. Kan, di mon sa pulan tinaglakwak iti dahi jay. Iso ding gadang ko itilugan ta. Ay, unay kaningga. Di ka lang pampanunot. Kunam ana pangabakam dayay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik ti lugan. Tabulok mo't gayam. Nagadutim, pagada ama repair. Kat nagngina, ti may bayad. Iso nga inyawid milatan. Kat kasjay matan, tinapasawag. Day tati magganap ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbudan ka po iti dayta. Di sorry. Pakawanan na kumalakay. Pagbabawyag tinaramid ko. Hindi na ka di gurguraan na. Sorry talaga. Hala, agawang tagpaimbag. Tay sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akas na ati bagbagam, kuko? Ay, pangasim. Kasyan na Kunak no paypayswan nila kay kutimbaga na nga isublina kon kadagiti dadakkel ko ngem saan tanasyan metla ang kanya. Mababay inak gapoy tinaramid ko. Iso nagtalina dakiti unag ti balay mi iti sumagmamano a bulan. Ket iti naimbaganak impakita kiti asawak ti panagbabawik, babaan ti panangasikaso ka na imbag kankwana, kan ti panang tulong ko kankwana iti trabaho. Alakastan, ti pagayam mo, Inga. Ala gagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan ti may sa pagayam, musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Thank you, kat Diyos tangina iti tunggal maysa.
papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag kan panagbuy-buya ita agundaway, nadaga ang latta ti panawan, papagayam. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pa kasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod, gani pagayam tayo adarya saan napudpud no anagan. Ngamsak may nakablawan tayo pa ni Sir George Abuan, dita bawang launyon, gani early December. Kani Sir Babot Mabanta. Kastiman ti kunani pagayam darya. Dir manang biyanag. Nalsemak nga ag-shopping iti online nga oray awan pagbayad ko. Agarami da kiti wagas tapno makadiskitara kiti kwarta. Makunak anaadi kakon nga aggatgatang iti online. Rogyak nga rod ti agsalaysan. Ay, makabanog matikas to'y. Ay, agapwa maya. Agmalmalam ka nga wan diti balay. Ay, napanak nagbirok iti basit a grinder. Sinursur ko dagiti pagtagilakwan ijay ilay. Naimbag ata da nakita. Grinder tay? Grinder ti bawang kas kada sibuyas. Daytoy man na kita basit laeng portable. Ay, makagiling nga ron day ta ka nagbasay. Makagiling. Adda kasto ni Dalia akarubat Nakitak nga iso ti us-usaran na amang papino iti bawang. Day ta, tinagmalmalam mabinirok mau. Wala. Hindi pa ilakayat ko ti gumatang iti kastoy. Naimbag taada nakita. Ay, makabanog nga ro ti agsapol. Nasakit ti sakak. Ay, anda pa ikatay kayat ko agatangan Ang jak na sa pulan. Saan man ang day taan? Kay nga'y basit nga ice crusher. Adamot la portable akas jay. Awan mo't nakita. Paggatangan nga taaya, iti kas jay. Ay, jak amaw. Ay, adu pa ati kayat ko agatangan. Jak amaw no paggatangan iti kakas jay. Nasaan ka nga gatang-gatang ka saan ka matabaknang? Ay na, apay, dagiti lababak nang ay ati ada karbangan na gumatang iti kumkumpurmay. Adamot paggatang ko, di gumatang akmag iti kayat ko agatangan, Fidel. Ay na, ay, nagpintas matan tabado, Mari Roseng. Agternaw, naggatangam dita. Ay na, impaw itay anak ko ijay abroad da ito'y maray. Kastoy nga minti uso itabado. Agternaw. Ay, pimo daw kapay dita kolor tiba daw. Ay, sigod na po daw ak maray. Tama ay aywanan to'y kodil ko iti pagpapudaw alosyo. Na, adamot palpalang gwada. Nakasano, kanayon nga agpaw itjay anak ko ijay abroad iti pagpapudaw alosyon ko. Iso akimaro ti kinapudaw ko. Nagado ti pawpaw it Padawatan nakman nga ron iti lotion mo, no kunam nga adaw. impadawat ko na maray. Naudi ka mo tan. Ismay, gumatangak man iti bawang kan sibuyas. Ismay, ada ka? Mabit lang, nana. Ay na, si Mangpot nga mintay order ko a sapatos iti online. Ha? Anya day ta apagor order am Ismay? Ay, apay akanayon asumangpot ti order mo dito store mo? Order ko iti online, nana. Nalaklak ang aming. Kan saan akon amabanog amapan gumatang ijay sentro. Ha? Ay, kasano day ta? Ay, isurunak man, balasang ko? Ha? Ne, di yu pa'y amo ayat ti may papan iti dayta, nana. Ay, anyat amok di tangay. Jak nga rod amaw. Ala, yagyo ti cellphone nyo, ta isuro kayo, nana. Mabalinti kipad a cellphone? Ay, saan tay touchscreen nana. Ay, awan mo't cellphone ko akasta. Ay,
kasano nga rod ang maka-order kayo ngay? No awan touchscreen a cellphone nyo, nana. Awan Apay, saan ang mabalin nga i-orderan nak balasang kaw? Mabalin latamot nana. Anyat orderin nyo aya, ta i-search tayo. Ay, sige man, balasang kaw. Ay, adukat, ti kayat ko nga orderan. Darya, ada umaw-awag iti silpon mo. Ay, sung bata madlakay. Tanay, ang tigdigo sak. Hello? Hello, tata. Ayan ni Nana Daria. Magdigdigaws. Apay aya. Pakibagayon tuman, taumay dito istor ko. Taumay naalaan da dito order na. Simangpot nga minon. Kanya nga order na balasang kaw. Agduduma mo, tata. Adabado, chinelas, ken aklo. Sige, tata. Kada gumatang. Pakibagayon ton. Bye. Sige, bye. Ay, wow! Wow na wow! Bagbagay ko to'y slipper ko, kan to'y ternaw asan daw, kan short pan ko. Mayat matlaang lakay. Kita, order mo iti online. Wow! Nalaklaka, kan iwas banog. May sala nga order mo, sumangpat adagusan. Ayan yan. Ay, adumat gayam ti ma-order iti online. Jakmet ngamin ammo iday. Kay, inggatang mo amin ng ti kwartam. Di ka nang ibati ti paggatang iti masida. Ay na, apay aya a problema ti masida. Kat nagaduan ateng iti arubayan. Sagpawan ta kumamit sagpaminsan iti ure basit akarnay. Bueno, fish. Kasjay. Ay na, bye-bye ampay ladagita. Tanay, adaw ti paggastusan. Ayan nga ro tinaglakwan tayo iti walis. Ay, mangtad ka tayo nak makichinday itong bigat. Ay, awanan in shopping kon iti online. Anya! Inaala kon tayo impa-order ko kan ni Isme. Ay, kastoy kat jay bado ni Mari Roseng. Jay ternaw abado na. Kuna na nga impaw iti anak na ija abroad. Ngam, ha? In-order nan sa mat iti online day jay. Ibagbaga na lang nga impaw iti anak na. Tapno kasla imported. Ha? Nalakamot lagayam ti presyo na dito'y online. Rubat ka darya. May naktulungan nga agmula iti papaya. Tano makamulat ha. Agdalusa kadag iti mulak aprotas kena natag. Nagpudot. Na! Sikan ken adang amin papanak. Papanam. Inak gumatang iti asen, ijay ilay. Apay awan lako da iti istaw. Ada, hanggang nangina. Nalaklaka ijay ilay. Parehas mo't lang tagpliti ka mga amapaan. Sa anak nga aglugan. Magmagnaak. Tairampak. To'y terno abadaw. Anya, nangalaman ng iti badaw. Ay kat, as usual in-order ko ijay online. Nanadarya, pudno aya ni Isme ti pag-orderan nyo iti online? Word in mouth. Apay aya? Kuno overpricing ni Isme. Ha? Kasano nga overpricing? Kat saan ba't nga iso ti aglaklakaw? Ijay online ba't dahil jay? Wala, ngam iso ti para order yo sanaya. Awan. Kano dakkel tinaynayon na iti order nyaw. Kunpiki dagiti order nyaw. Padasin niya ti ag-order kanya. Tapasig nga original tilakaw. Online matlaan? Wang, angam sa bali mo ti pag-orderan tayaw. Tatalagang original. Sana sinsinan ti produkto da. Anya? Sige man nga raw. Padasag tuman nga raw. Inton sumaraw. Nakay, kwartam man.
Ay, pangalak ngay mo, kainalam mo amin. Apay, di ka pa'y agla ko itimulam. Aya, Intun umay alawas pa nga agapit ha. Tapno, agigid tanda maapay. ay itantan mo pa'y laang. Numabalin lakit din, apita mo. Intun umay alawas pa nga raw. Apay pangusaram iti kwarta ayaman ay. Basta, adda ko magatangag. Napuskol akaldero day jay kat. Sayang, sapay nakasail. Kano nagaduma kaldero ditoy. Pangusaram iti adu akaldiraw. Ay sayang nga road, ta nakasail. 5 ka iti 50%. Napintas ti quality na dagijay. Basta wang kwarta. Naimbaglakit din ta nagpaili nila kay. Ay, gundawayak aburasan dagito'y mula na apinya. Ay na, ay, nagdadakkel. Kan naluom da amin. Kan nagadugayam timula na akamatis dito'y. Kas kada tarong. Ay, burasak aminan. Tay nakilako ijay ilay. Rugya kon ti agburas. Naimbag nga oras mo, Elsa balasang ka. Nanadarya, da kayo maggayam. Umay ka kumalakwan iti mula mi anatang kan prutas. Adaw, tilakok ita. Ha? Di man, ninanam milita ti sigud apaglaklakwan nyo iti produkto yo? Ay kwa. Ha? Nagapa kami iti dayjay abakal. Iso asika ti paglakwak. Hanggang di mo ibagbagakin kwa na wan. Sekreto talaang daytoy. Tapno si kanto man ang ti paglakwak. Inton sumaronaw. Ha? Kwa. Alan, Elsa. Gatang mo dagiti lakaw. Promise! Si kanto man ang ti pangtudan mi iti lako me inton sumaronaw. Ay na fililla ka ay. Ay, napan kan ijay uma. Kunak nga ron abapanak. Agam sa paklangan inton bigat. Ay sos, kat no naggapuak ijay. Adya tinaramin mo ijay. Ay kunak ngay nakagdalos. Agam awan mo't tendag ijay bunga timulam. Ha? Apay, binuras mon aya dagitay bungat pinya. Kamates kantarong. Kanya binuras. Kat inton umay pay alawas aburasak. Anya! Ay sos, awan damot kain. Naburas mat aminan. Ay. Sino nga tinagburas? Ay, jak amo ang mga nudimano nandito itay agtatakaw itimula ijay kabangibang a barangay. Ay, awanan. Adan agtatakaw dito lugar tayaw, lakay. Simbang putin, te order mo na. Dagito'y nay, Ha? Ay na. Nagdadakkel akal diraw. Ay na, nagpipintas dapay. Una, Ay, Quality talaga. ay, dagitay plato kan malukong ngay nga order ka. Di kita nay, kita inyo, Ay na, ay, nagdagsin mo dagito yan. Una, na pupuskaw. Kung dadakail. Pang okasyon mo dagito in-order yun na. Wan, tapno ada mausar intun ag birthday ak. Tay bayad yung rodon, Adtoy, 5,000 pesos amin dayta. Ay, itay shipping fee na ngay. Di mo mainayon dito, Mano ayat ti shipping fee na. 1.5. Na, Nalakadaytan. Amok jagi deliver iti order tayaw. Nagnginamot daytan. Kaslamot arakila tiluganan. Talaga kasta, Sa nabalit, quality mo da kita. Ay. Agpaot iti mano atawain. Ay, wag hayam. Ag-order ka iti bag. Tay ningina na bag. Ang nalakalain mo siya ti pag-orderan niyaw. Noon ni Isme ako nagnina. Sige.
Anya abag dagita nga ay. Ay, yagyo pa'y T15 a shipping pa'y. Ah. Ang mga malipatan niyo. Ay, awanan ti ila ako ta. Tatinakaw damatan dagiti natangkan protasta. Lakay. Ay, ma'am, waklan wa sino tinagtakaw, tatal ti mana. Agam, sino nga iti atap mo? Ay, awampay. Ang no ma'am, wak. Ay, ikak iti pagnakban na. Martiluwag ti mana. Agam, kasanungay no kabagyam gayam tinagtakaw. Maiturad mo adang ran. Ay, ure ka sit gan nakabagyak. Ure ka mong ti pamilya no matakwatak. Ay, ikak iti pagnakban na. Ha! Nasayat ay tagtakaw kat sambay. Basol na ita. Day talag namnam ay ti amu na nga ramitan. Yung overtime mak nagijay mulak yung tinakaw na kidain. Ay ka. Wen nga rod Awan lakit nga rudan ti ilako ta. Ay, sana balay. Tadapay dagiti mulak a papaya iti bangir nga umak. Ha? Adapay ayam mulam ijay. Ada! Pinagtuburasan tayo sutila ko ta. Malulumdan, nagdadakal. Adu aya? Adua! Papaya amin ti mulak ijay. Nana, kaya mo tekniko siyaw. Ha? Ay katuwan Anya ngay ang negosyo day ta. Gumatang kay tigaon, tay paabang mo no dagkasar. Kino nagnin abang tigaon ita? Na, adala ka? Gagurder ta May sasit day jayain. Adda ba daw dagiti abay. Adda magaon dagiti agkasar. Anya? Sagmamanungay. Saglalakalaan. Kabailam day kanana. Sikapay. Sige ay. Tapno adda pagbayad ka. Tulungan nak. Tada aramidan ta, Edmond. Tulungan nak nga agburas iti bunga ti prutas me. Taintaila ko ijay ilay. Tangdanan ka. Sige. Day talaga ayam. Ariglado na. Ismay! Mabalin ka day, ano ag order ni Nana Madarya iti kumporme. Di mo alalaan ti order na, Ay, nabayagan asaan nga agpapa-order kanyak tata. Adya! Nay, asino nga ti pagpapa-orderan na kag sa saruno mo dagiti isang sangpet na nga order na iti online. Ay, jaklaan mo tata. Ay, Yung amangan no nasurunan ti agorder iti online. Ay. Kit ison mismo ti agor-order. ay nagluko day jayay. San unay nga importante dagiti order na. Kin kadwa nagagatangan na kababa daw. Ay, naati kay nga order iti online. Naimbag man, tada ka na yun kwarta ni Nana Daria tata. Diyan nga roda mo ti pagalalana. Malaksin iti pensyon na, iti kina senior citizen. Lakay. Naggapo ak ije bangir nga umam. Kunak apasyar kumatagdalusak. Ang binuras mo matgaya mandagiti bunga timulam a papaya. Anya, sasawang bait. Diyak pa'y nagburburas niya. Anya asaan? Awan mo't bunga dan. Dagijay lababasit a bunga dati nabatay. Ay sos. Adan sa manan ng takaw. Ay, sana mabalin tayo ito yan ang mapaspasamak. Pinagbigyak ida-ididamaw. Ngamita, sanay! Ha? Anya nga ti aramidam, lakay. Ay, pasapul ang maambwak no asinaw dagitang agtaktakaw. Apay ngay akasto ti simangpot nga order kaw, Edmond. Naging pismot alupot. Kan sinsinan gaun mat daytoy. Pati dagiti bado ti abay, nagalas, nagbabasit pay. Nawang baso ko dito nana. Tas ikati nagpilay. Inorder ko laan. Saan kumala ko dagina? Win ngam apay ngay akastoy. Nagpintas iti picture. Angam nagalas mat gayam. Bayadam kit din tayo Tani binakapa kung di bayad na. Ay badjak!
Jack alaan day ta. Sana babalin ngamin ka na orderan. Simbang puting. Kung gayam. Nalipatan mo intay tay tangdan ko nagburas iti bunga papaya. 2,000 ti singrat. Tanagriga mo tinarami kaw. Ay, makaamo ka. Basta Jack alaan day ka. Period. Ada pa managdag mo iti day tangay bagbagamit maun. Ada, nagbidyo kabayatan ti pa nagburas mi iti papaya tata. Ada dito silpong kaw. Anya, ay no, tiawanan ba'y na daryan. Kung isumo lang ng buras, iti mo na po kaw amulayaw. Anya, ay kung di da magkanyak, no siyak tinagburas. Ngami sumagayam. Ay awanan ba'y na bakbakitanan. Kung napayatang danan na, hindi na mo inintay. Kung di na inalatin pa order na. Iso ngayon lawlaw anak, ti asawa yaw. Magibabayin ka bakbakitan. Gapo iti kagagatang mo iti online. Maraming mo ti mangloko kanyak. Basit mo't laba nagdayta, lakay. Basit na badag nga. Kaya no nagdakkel ti logi ka nagijimulak. Nagbambanugak. Nakautangak pa yan iti inaramat ko kadagijay. Ngem inwaldas mau. Sorry, lakay. Magibabayin ka. Agbalbalin ka pa yan ngolbon. Sorry talaga. Saan na maulit? Manjakon. Nadidigra akon. Tapi kimot jay simbangpet nga order ko. Wan babayin mong asawa. Agsinatan. Ha? Ni Fidel Mart. Nagrabaw arason ti pangisinaam kanyak. Saan ka di akasta? Aha? Ay, pakawanan na kuman. Tiamok paypayswan ti asawak ti mangisina kanyak, ngam na imbag ta saan matlaan. Bunga la siguro tinakaro apong tutna, isuan na isawang nati kasjay. Liniklik ak matan ti kanayon nga agorder iti online, kat tinulungak langan ti asawak kadagiti trabaho na. Alakas ta, anto'y pagayam mo, Daria. Sana dakes ta agorder iti online, takastaket nga rudan ti uso ita panawan. Ngam, rumbang lang ang bumbat dagiti limitasyon mo. Masapul lat ti panaganad, taado itan dagiti ibagbagada nga iskam. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Daria. Dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina kada kayo amin.